Okujaguza ekiro ky'oburwaire bw'omutwe katandika habiri byo kwezi mu mwaka gwa 2022 kandi ahirwarire rikuru ry'Ambara Rifaro erizoba nabo bajaguza ekiro eki ekyashangwa ngo oburwaire bw'omutwe ahirwarire no bweyongera buri kwezi no batunga abarwaire bari ahagati y'50 na 600 abo ntubatiremu na naba kuba batwire nibaraguza nitwe kandi omwaka gwona nitureba abarwaire basya abakwehandikisa na department yitwe ya abakurenga omuri 12 omwaka gw'ebyesente guhwiro gw'2022 gonka abarwaire bakeyongera baza haraka kaga 284 ubwo abakazi abari kuteganisa ubwo burwaire bw'omutwe bari kwingana 3,380 wagerageranisa n'abashija 2,284 abakazi turabona bingi abo kugira ngo bwiro bwinji barabarenda ngo bakore buri kimwe kandi ikindi abashija tibarakira kuba yamba omunonga tibaraba yamba omunonga ibintu byahaka oshange mwenza stress zarenga naho oshange mbwenu arenda ngo akore ibyahaka byona niwo biri kureba school fees abana buri kimwe entabire byona abakazi rhanga katuhanga we are emotional creatures ninga abakazi intwekurikiriza munonga ntuteka aha kintu munonga kandi abashija arahanga kuyabahanjire ekintu tubakushira kucecumintirizaho munonga men they are not emotional so meaning ngo mushije ekintu kuchiko mutwaro bwire takuchabwire kugira ngo akiteka omunonga acecumintirize ayebuze nk'abakazi kubakora aha barwire 500 birwarire kutunga buri kwezi district ya Isingiro ni yekirizayo mbaro gw'abantu bari kuteganisa ubwo burwire bw'omutwe ekuratirwe Sheema abinji ni baruga Isingiro hamwe na Sheema but most of the time Isingiro muteka ngoko nayo aba research baze kureba kugenda umunisha Aripote yakoze urwo rupapuro rw'amakuru rwa New Vision 2013 byo kwa gatanu umwaka gw'2022 neyereka ngo abantu miliyoni 11 mu Uganda nibo bari kuteganisa ubwo burwaire bw'omutwe ekiro kumanyisa ngo abanya-Uganda 35 harigana bino burwaire bw'omutwe abantu tebajja mu counseling kubanga ate si buli omuntu muwumuriza naye bojjamba counselors buli counselor aina speciality ye jakolako okuchondozo kwakozerwa ekitongole ky'ebyamagara eky'ensiyoni kya World Health Organization nukoreka ngo twaza kwika omwaka gw'2023 oburwaire bw'omutwe nibwe burije kuba n'obukizayo kuteganisa abantu omuri district ya Ibanda nayo yajaguza ekiro ky'abantu abine oburemezi omutwe omukoro ogwatebekanisa bw'ekereziya hamwe n'ekitongole ekitari kya government ekyatomoka omukoro gwatandika n'okutambura okwemurika omutawuni ya Ibanda nkani nsiba omu Fortbet nsiba omu Kings nsiba omu SBA kiza cyayongerera kimwe nkanta kisoma no kusoma totari no nkabazire mureke torije abana bitu mureke tubahereze ibakwetenga nkumuzire wimuka manyoto mwana anje nayenda kuraje abahuna n'ekitambo kya misa ekyayebemberwa omujekerwa wa Archbishop w'Ambara omudinare ya Ibanda Professor Faza Peter Katandago ruhangana yenda ngo amagara tugagira umbuyizwe ko kutwahurira umuvanjiri hatakagira ikintu na kimwe ecyaga utaza kikagacendeza kikagiyo ahabwa TV West and Elias Ritugusa na Timothy Mushabe zarbo zibishense